Obila e boma ma Kakamega manyo achich moro moyang nyinge kaka Kasim Asman mane oringo bang' rodho kendo nego jaode kaluwore gi ywaruok ewi siling'5,400. Jalno kod ja apiko wachore ni notero ringre min ode kar thieth mamalo ma Kakamega kaeto gidok gijwang'e kendo e kar kano ringre mar jomotho e kar thiethno ma Kakamega ma giringo gilal. Kaluwore kod Elfas Mudavadi ma en jalibamba, achichno ero nobiro tok nyisogi ni jaode norodhi gi jalibamba moro ni kendo notho ka noyudo itere od thieth maduong' ma Kakamega. Jolibamba wacho ni achijno gi min ode ne laro siling'5,400 ma dichuono wacho ni min ode nokawo. Kielekea mpaka saa 3 akawa sasa nikupiga sisi wenyewe, akasema kila mtu angalia nyumba yake, akaniambia kazi mwameua bibi na mimi mori na die na mimi mimi sijajua, lakini jioni bila nikuja kwa mama Paranyuko, kazi alikuwa anafanya nini, anakombana ati Morina amechukua pesa zangu 5,400 na simu. Na baada ya kumpiga alimuumiza, na baadaye huyu mume ambaye ni Athmani yeye mwenyewe aliweza kubeba yule bibi wake akisema kwamba anampeleka hospitali, na kweli alifikisha Kakamega Referral Hospital, lakini kwa bahati mbaya Morin Kasim alikuwa pronounced death. Waliweza kufanya uchunguzi ya mwili na wakaona alikuwa na majeraha